Everlove TV once again. Mieva vui alumiva hekpa tegbik hekpa ikele Keta municipality amo. Mieva factory talk here. Nuko wana la factory ya. Mieva Madam Suzy Innovation Center. Oh na ginger biscuit alo and then coconut biscuit ade. Ika very special. And we wanted to go through Madam Ji. This is a great factory in the municipality, I should say. No one knew how one district, one factory per this should be one of the biggest factory in Keta municipality. As yes, assemble other factories so other municipal Keta. Then here one of the factory in the municipal Ademiaji. Miazogere Madam Ji. Process vous la fia ye mia popom la fia majumia ayo Madam Suzy no wanami leka wana ye kayo janu ya gomo ye leka nu ya kolle bijima bie epoplade leko yime fu makoba fu pekpabli bola doyama ma nyoba machine ganganga wana bakora fia ne wakono doawo jijoma no jijo yima tomo nku fanya fudama no ma bada fu ne chomagbo. So Madam Suzy yoga mi wagare mi aji Auntie Suzy maraku na gare mi aji ne mi akwara balake mi wana ya gomo jega le gbapanga kama Auntie Suzy tro afia na mi akpa mi ava o factory Victoria de la fia ike factory ya na fia do nya aji be factory ya within 2-3 years aji be factory na zo factory gan kaka mi agloba Keta municipality ya alododu mama lina wa ba ike mi omi bumba alododu manava na factory ya na ingogbo ban yepa kamina je wana ya gomo Mona fia majego mo fia okpofo manyi na nuga fia akpa bangbo majima bia ba leke dode leke nako do ko ji me o do e bu won me hika majego ma o do e ji im fine agba npopla ha ayi na ji fine ni ma blago we mi ma won fia wo chinanyo Mimo woni fia ochina anyo akpa blibo be na ejagba edanu magomonam majibe na plomi ko to nu katangun ba enne ya odem la leke process aya ya gomode khaya enne chipse ya ma ve plan na ma privé ma ba fani abala la fia na o la fa la fia na ko mi edeni edela ho yo la fia na mi divoa mi bona kloge kana mi kulivo afimi bona nyino gere mko mi fi ma doga fia kana mi liline la ha mi roga fia mi ba shiwe mi ko liline manya machine le egba efefo ya mare eyi komi kono foma mara ku eyi o ko jego mi echo ba ganye na bukaka nyi ya ga ton ya fi unu echo ganye nyi ya ga ton afi unu ne wanye be a big machine na nonyi one of the innovation machine na nonyi wako no new foma I think within 30 minutes enu na nie ya lafia within 30 minutes enu ya wo mo den about ma den amandra even machine man will help them but they can produce more. You see, these are some of the things we hear ba mi no na mi adadu mo mi zo regin ta no onye ba ocho lafia ina rega afibubu e olili ne lafika migre afika olili neji olili nele mejiba na fiam ka alaka komini on buka ke kokpona ngbogbo mawa alaka komi woni ya ne mi vako ni no nyire nwala akona nya alili nwa nya ya ekomi kona no lili mi nyakata mi no na plonchi ho mi no lili vivi alaka buka ke osu na gbo afimi varo na jo mi ga ba kloni garena coconut oil alama ne mi re oil alama vo afima kwa nyi tiareji afimi erone joji tigbe pele donchi ono na ma akpa mo process mo ya won to secret ma ga ko na duaja wa ga ba fi ya ba wo mi ando mi no film cha nu yo na ko cha kan pele ton ya na nya wo secret akpa kakari on to clean machine ada ikale easy wa ko wonu ya within some few minutes unku clean machine ada nyen kuma clean machine no ka mova na no over ogun abo yo eji machine ave na oyi na huwa ni maga se na wonko oyi na huwa maga se na wonko machine na no nya I don't think mi akoga de ka do mi loga kore mo gbogbo zan wa we now within some few seconds there so nya anu pala ikele ajogele ga popo ya diaspora somebody trying to bring this thing into the country na wanya ba na kponu ya ye na kpobo anu ya ka sheji na ye na kpoba ejebe ya akpero nwa jagba na kare mo mi fuck mi nya ba machine olive vovo ike wa what ya odo within some few seconds
mi jagba mi akpere mi an mami e pe number yo pe number o le hu ya ji fun ike mi na e bi akere mommy for sponsorship to bring some of the innovative machines so plus wo ko wo do ekwa your mommy le 0245 506 055 alo ame yo kala manoni e ho bona ba yo voda na bi diaspora na bi akere nkwa +233 245 506 055. That's the first number. +233 554 594 280. Number when you ole take B Hekpa Junction. Kwa na va kwa godo kakagarun makaraji be de Atagba House. So far as number lo gbo kwa na lo gbo kwa mi number da gre screen aji yo mommy plus be alododoro na va na anuya ono nu yom de kare enye fukpekpe blibonto. You should help in this way. Aleka kena kpobe o na ru na gbana machine afiange kpobe o na yento na jagba ajiga afli ha agwagwa jaga ajiga afli na afisha afimi aji kpowo akpola akpoga. Let's go on to the another process. Mommy emi eva afia emi kpobe na olili na la fuma voa na gbogbo gavana afia nuka tututu ya nuka ji ma afia na mi ku we chof ma mi ku afia mi baro na joji akonak edo ojoa edanira joji mi no blum plashi bu kaka afi ofuna ofun afi ofuna na abaleke wole afi alaka ko no blum kaka afi ofu alaka e double boya makaraji be godo machine adoli ike enuyam do ko ga dem within some few seconds jogbogbo na gbode kwa ka enuyam ofu manya wa ba do joblebo anona ka gblam with energy open kuha achomagba. I think there is so many machines out there. What Tanzan akowoni wano bobo tami jagba mi agere momiji le +233 245 506055 g allo 055 45 94280 number when ya wontonya amiole yovoda +233 nene ko kokpere kwa akagere plus be nyanya nkuya jenye yoho akawo jagba le he ya monom ge shagba anya nu ike mia ajagba akporabele ke kakana na jibe ya apply ha the same number your number mo na apply le agbosusu na bi ado e ko yina mare these are the same number na ayo plus be nene plama ye ne gavabaga ye ne machine no vaker machine wa ako apply. So let's go mommy from here nuka woga obeye nya va mi fi ashara fi mommy emi eva ginger agbo afi ba ginger alka konona ya alka konona like to chule fi hande process ka mo to na viva zunala na chwa fi ya emi ko garachi ma emi kloga na mi kulimi vo abachi o ma ton ma na wo ko mi vo afi mi gbona yin no garanchi alili klashi afi aga tro ga ba to mi lili ga klashi abale o lili na ha o ka double bola do mo double bola do ya mo ozuba ha ya ha mi lili ga klashi mi lili ne mi ba shikata vuna jo no mi ava mi akwo mu akloshi ava kwa mi lili rashi afi asha na va fanu afi na va tro va ko ya dara joji azo afi ava fui avano abe biko mi afiko lili le mi yo lili vo mi akwa afiko o lili na afi mi va fi o kwecho koto kwa kove ya ya mumu ama ya la fi mi mo poda si waro ejoji a emi le ejoji emi va korafi ta yo la fi afi mi gbona gboge e ka wuri ero le malaka jinja ba ka ya wa mi gbona dege le mo de kare ka bo fi ava di damanya a process vie onyo mi eliliga e choli gba mi wogale mi gbangale na mi kloga gba afia ba alili afia agaba arochi joji akoreji afui ade coconut oil alama afi agaba ko ijoji bo yemi ga gbona yin no gara abare e ka ora alama double boyalo so fikanele I'm saying it again, come to Keta Hekpa take bi hekpa na va planu ya nene hin le bosusuma e bi akwa korura machine va na va play la fia mi mo ha cham na machine so na onye ba machine so na kpore na kpo machine adali na ma e ka edoyo wo mo le watan wo no kwa gere madam Suzy ji le take bi hekpa plus ba anu yo na nya no boboy na onye ba olologan. I don't think it should be a big factory over here. I employ more. So 1 district, 1 factory per dodoa. Mejaba wagara oji plus 1 anona ava.
mommy akpe ene to ya go me fifi ami na ginger ginger process kamotona mi agara ginger per process haji so akpe mommy ginger ke oil livo enyi afia la fia mo po be ya la so ta enyi livo a mi kule ba kora fia ta cho fia goji ko ijoji na ijoji vo ye ogba na fufu ga ba no ba alaka na fi mi ba devoti abaleke amuli o le ju agbo amablumu ka fa wo yin afia fi mi gbona yin no garan are karora le ma kekan afia di boîte la ma akpe majiba na nam open location afi ke mi le ga popo ya na nam mi le tegbi hekpa atagba house akpe nene official fi ke na video ya pom na ginger easy biscuit alo ginger chips akpe coconut chips ya jima va Keta municipality na va tegbi hekpa alo close to Busco Junction kuna be atagba house gym kuna eni ya kpoga chips ya kpoga le bosusuma nene be ya ayo no a we dari na bosusuma re na ya va ko akoju ha yo le 024 50 60 55G alo 0554 594 280G plus when na yo na our order to himano mommy mi jima mi abia benefit ka tututu alo nene amare nu yadum gba mi ko eneto gba amare eneto yadum de nuka amanyi nka wo pogo alale mo o to lira shi fina no nya gbon na mi oh nyanta fe ma kpoba o ngunu na no da fi obe ingredient coconut honey and then lemon magboba anu ya wele emeya nuka benefit ka wele mo na anami nuka wo pogo mi ala chumo mane ku na miduya amanyinu gerele mo coconut a wona anu gere chu amagbeto po manji ta amanyinu gerele mo na po hey ginger to a ya achikablu nya na evem na pekpem na lingodo sarangu oh mauta na duya onto ha na na segele mo me si ha obo to kaflache do agere mi adume obo na ginger run kra akota ekoko do ya mo lego ta wana na bia ya dure kwa yo madam Suzy le kapo je shi ya ikanyan 0245 506 055 allo 0554 594 280G plus zuba na yona na order to hima anya nto ma ya ro ko ga ko ira pomo ma para bel ma zin po bele ke mo nwula ha ta mommy egba nyake ya la show na edu ajai ke maybe pepere o pobo machine ade le yoshi nya nto ko gblom no machine o nka na jibe edu aja na awo pere hu oh nyata fe majiba duana jana senya ya muga ko da bato mauna gere mamre share ke mulonyiza odonku Suzy bedo yaji plus subenka wa pere mi na machine ale mi fu pem na jododo jijo planu ofu dem na mia wa pere mi nya katamia awe na wanyo bakara jibene onye bedo ya one of the big time factory lafia manye ama ku hogana lafia and you take more than you can am one or you employ am hogare do pa afia za ika anya anuka do duina am ka shiama am bana jagba adojena Everlove TV mi wanaya ekplogero kpikpikpli ya pobere leke fika mi adu to enu pola yo le ajoge pele epipe kata mi dak pana mi be mi ejagba po video ya le Facebook le YouTube share na amare la fiare na po plus be aleke wona edo ya share na amare factory ya movila fiare alo ma po machine ya do liye jebo wazan ko do ya na mana po no ava pere anti Suzy un plus be dona yiji abaleke mo ble employment pe nyawo le domia na anti Suzy employ amaro da fia ade agba viare le duko mo pe fupepa ojita share video ya Everlove TV share to people so that they can view this and they can come and help Auntie Suzy for this great work. Thank you so much for subscribing to Everlove TV. And once again, I am Francis Everlove T. Thank you.